Mga kapuso, usa ka maka-inspire nga storya na sabang atong hisgutan karong buntaga. Sanglit ato makauban ang usa ka fresh grad nga mihimo sa tanang diskarte sa kinabuhi aron lamang makahuman sa iyahang pagtungha. Sabay-sabay tang ma-inspire sa kinabuhi ni Kuya Jerome Velez nga taga Claveria, Misamis Oriental. Kuya Jerome, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Good morning, sir. Okay ra, sir? Okay ra kayo, sir? Good to hear nga maayo imuhang kahimtang, Kuya Jerome. Pero sir, unang-una no, amo sa kang ila-ilahon, unsa ba ang dagan sa imuhang kinabuhi diya sa Claveria? Ang dagan sa akong kinabuhi, sir. Primero, sir, trabaho ko kinyahan, sir. Pineapple plantation, sir. Dayon, uma-uma ginagmay, nantanan mo utan, mga gulay-gulay, para makapalit og sir, pagkaon, akong pamilya. Uban sa bakong pag-suporta sa akong pag-eskwela, sir. Kuya Jerome, kamusta pud ba ang kinabuhi nga nagtrabaho pa ka alang sa imuhang pamilya ug gatungha pagayod ka sa kolehiyo? Grabe, lisod gid kayo nagyan, sir. Kay nasabay naman gid nako ang pagkaon, pag-eskwela sa akong mga anak, kapil na pud akong pag-eskwela. Medyo grabe yun. So Kuya Jerome, pangandoy bagayod nimo nga makagraduate sa kolehiyo? Ay, sukad pagit sa bata pa ko, sir. Ang Andre, ko sir nga kuan. Yung eskwela, college, kay sukad sa akong pagkabata, sir. Isod na yun. Isod na yun ako nagyan. Broken family. Bulag ang mga ginikanan. Sanasa na lang po. Wala na saktong address. Nana, sir. Muna nga, nakakuan ako. Akong nalantaw sa akong pamilya nga. Dili na nila magian ako nagyan, sir. Diyang gatungha ka sir o grabe ang challenges. Wala ba kagibati o pagkawala sa imuhang paglaom? Labi pa, nga lisod ang imuhang kahimtang. Ano bati, nahigog ka dahon, sir, ng medyo walang-wala na yun. Sama tatong kuan sa pag-abot sa kuan, sir, pandemic. Ano pandemic po? Kuan po kay timing po nga nananghin ako sa kuan sa pinyahan, tamong head sa pinyahan nga. Mo-resign sa ko, undang sa ko kay ako sanang i-focus sa akong pag-eskwela kay murag kuan man kayo medyo alangan na sa oras kung alas 3 pa ko mo prepare as 4 ba ang klase. So nananghin ko sa ila sa pagka third year, sir, nga mo undang sa ako, mo-resign sa ako. Nananghin ko pagkarong. Pagabot sa pandemic, wala na ko trabaho nga wala na ko ng kumpanya, wala ko trabaho pinyahan. Kini nagagad na lang ko sa trabaho na ko sa uma-uma ginagmay, kay ginagmay ra gid pud akong uma, sir. Kini kasagara pud sir kanang ang akong isaligan, sir, kanang kuan kini tagawas bitaw, sir, kanang mapatrabaho. Karon Kuya Jerome nga nakabot na gayud nimo ang imuhang pangandoy nga makagraduar. Unsa ba ang imuhang ginabati karon? Lipay ko, sir, eh. Sobra na ako kalipay kay grabe gid ya singot niya. Grabe nga kapoy sa lawas nga agwanta na lang kay para nga makakuan. Nga kapoy, sir, dili na ako ma-explain siguro, sir, kung sa kapoy ako nagian. Julian R. Velez Jerome V. Grabe makatandog gayod ang imuhang storya sa pagpaningkamot, Kuya Jerome. Busa tagaan ti ka og tsansa nga makapanawagan sa mga posibleng mudawat kanimo sa trabaho karon nga nakagraduar ka na. Ako magangiyo sa inyong malumong kasing-kasing, nabata rin pa ko yung trabaho kay kinahanglan din akong trabaho gid nga kanang stable bitaw nga trabaho para nga kanang masuportaran akong pamilya. Daghang salamat Kuya Jerome sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Salamat sa imong istorya and continue to be an inspiration. Amping kanunay. Salamat ko sa Ginoo nga akong gigiyahan gilandagan sa akong pagpaningkamot sa akong pag-eskwela uban sa akong pamilya. Sa akong mga classmates, batchmates nako, instructor, deans, PCC president, sa tanan Tagulwanon, salamat kayo nga dihagi ko ni graduate sa inyong lugar. Thank you kayo. Kini ang At Home with GMA Regional TV.